كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. كيزي وتكوفو أفندي واتوا بابات وزازات ونشهات، أقدم لكم جميعا يدي التهنئة بحلول العيد الأضحى المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا وأن يكون الحجاج حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. ونسأل الله أيضا أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن ينقلنا إلى الفقر إلى الغنى، من الفقر إلى الغنى، ومن المعاصي والذنوب إلى الطاعة والتوبة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلم. كوزي واتكوفو kato tikusudi ni irenge fursa yinu ni vesheye ema isilamu wonti pia jamian dema isilamu wonti pia ni wabeshe mhono waidi wa baraka. Nyezi Mungu alisamehe madhambi ya vira bayo demani ya mndu yarenga mapesa no wakati nezemvuza hahe ya mbengo endo maka ende yatsahe maghfira ya mbe Mwenyezi Mungu yarinikeza khairi wakodori zanzao yabo ngamombo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yaritowe haruma maasi yaritie haruma ta yaritowe haruma madhambi yaritie haruma tauba yaritowe haruma ujinga yaritie haruma ilmu yaritowe haruma udhulumifu yaritie haruma uadilifu yaritowe haruma unai yaritie haruma unro yarinike khairi ya dunia ni kamili ni akhira kamili. Hamadana mnariko wamba daima Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirat hasana wa qina adhaban nar. Mwenyezi Mungu najalie eni uranzizo khairi nentia hatu Mungu narereye rekango ndani rekango bonzi yaritawali. Eni uranzizo shari rekango ndani rekango bonze Mungu naritaze yamrehuli. Sikusudi kwezi watukufu sikuhamalelo siwa ni sajeri mbushirieni idi ya baraka nambe ritidiwa zebanga bwajwanza wake na muo wafete wavae walemba biza mikate no Mwenyezi Mungu warenge ohafangwa tamaniyo elera yunu ya ukana ohambio walona mu ya ukana henyi mlona muwe enyi mlona muo rijwanza rijiabo mlio jeri ratrape na banurili yonda bo mjoka huja de makaulu yaho wahafa ni mlona muo rijwanza rireje yabo قل يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Awajwa maskine ngo ukayati wangu tifanya mbabiza ndongonje mana izo zontipi ya arhama rahimin ridungo uyiheza Mwenyezi Mungu yo urehemu wo mwinji wa rehema wo genereux she problème de dhuluma ya mwanadamu na mwanadamu ngabwajwa bantu samihi banga manzo zifadhila unike mbabiza fadhila hizo ba uni dhulumu unikalia unidea unibohesha hangu uniwabure. Abangire ezi khutbatul Eid wal Jum'a
izo nganzo zirirongoze zireshele zize tele idi mbaraka aina mroida tahamala walo mfulera haina mroida tahamala walo keri ezekeri lelo beseka abatu njoka na wadaro usukwa lelo tawa wani sozivuri zabo bonne fête bonne Eid bonne ngari tamania nao shea joka njema dikembo joka na Eid wa yantamania wo inu idomu oni noroni ya ukana tijibi waboni huona ndo furahi wala ndo wavayando mguna usamihe madhambi ya vila mguna hunikeza khairi mguna toweze bwadembi mguna mndia kusibie mwanyanya khairi ya zakwedi yende Eid tasim samirade le Eid bas la bali ni mndu kwantu yatimbe ngama sisema nani Eid inu furaha na furaha kena utimu eka haina mduka jabangu engo no je mruwa mhubo emnari ali wahendo mnika hulamba ndo unisamihi alhamdulillah ndeke nule mwana mbayo nule babu katenile emdo la unikali etiparo kali ya shauni sami bandaka ujua sasulaj aljamali shakuna ujua udhulumu mwana nyugo umhidi ya umkazi ndabo umrende tindo imbaraka ondo wabe ubalepele ondo wabe zekeri neze misihiri neze takbir bonne fête bonne Eid bonne fête bonne Eid inabala umangamiza ekatuja kabalanga bo iliranti ya utumu wasibabu de malheureux de hamune judi wa mtiyalo bo mwanadamu dobi utukanda kajala ya siwa hama sahiri haili muhammad zetwani amajini urenge arudu ya urenge le gari la urenge mazamba urenge dhahabu ya hala fodo idi mbaraka dimbaraka yo idi mbaraka manyausu no mbaraka ho Egypt sayo sile idi akaula sema mtia mekana idi mbaraka ngwanzo mdola mtu furaha umfumbari namna ino angofanyo jeva hii ambani Yusuf Muhammad bwana yamba ekava inganzo ino gemndu au simba yego kwenye manyokana etra ina mangamiza haina mndu narejezesha mndu ya shirenga andu na warento wa lui ngabwandu tugota hasama habas unisamihi keti para urenda nai banu kontine ngorendo nai uparondenda na urenge mbayindo hangu ngabwanzo nusamihi urenge wendesa undejeze kanzo nusamihi njendu eshele ya izabira na risomesiwe namna ya tauba na rujua ila Allah iliri swalidi za kweli ujona mwanyanya batina reserve yonti shanga mdumbi yontuna bango na vaya ntuna bango na halantu tinende haire wetina nda ba wonde unpuli amazetwani wanjuse muwo na mregeze nduza ba wodo umliso wodo umnoso mregeze malisa hema yatima mrege malaho ya hema yatima mregeze abuzao mregeze bien zao wanwaji alfunje mdu abaga mbashiri yao ili njema wo midena kaumlela wo midena kumfanya jao midena kamsingani yao ndogo za maiti na nyuma Islam kwa mwambio ni banu eze communauté mnunga makandora umbizo ala merina la meri shele enjen renge pia ina babi yaduka niyo usila muko jambe namna hiyo usila muko jamba ukane kem nzima hafuna na mtwanyi sasa wa uja mwana mme olangu tuenda lole yarudia kene mwana msho wahe abweke harenge katiero mwana msharenge doero base katiero yahe mwana mme doero ngujenda ni kemhazie doero yanchize mwana msho wahe wo Mwenyezi Mungu do ujuo wa huwa al-khallaq al-mubin al-alim ujuo ubenu abonge ukwezi watukufu tikawa handisa wazazi wangu wote pia nimbushirie ni Idi ya baraka wanama wa baba hangu wa wazazi hangu mafundi wangu wanama wika yao Mwenyezi Mungu anujulizao harumwe bwana yinu wahida ulai haq roalo hule roalo karibu iyo khaswa barqiya haswa tahnia khaswa amumbeshweno mhono waidi Mwenyezi Mungu ya mtukuzeni Mwenyezi Mungu na muhifadhini Mwenyezi Mungu na mbarikisheni basi jo kanga manzi zawe enti ya hangu khairi rikendo bemana ra roha da wenti irumaoni maadui abunge abika mhimu hom jawa nje nwambia nikana ngamoneze message zanyu baiza noko zinjini ko zamba danyi bo watukufu de ko unere yazo bana abo sikuja lelo uno mengo ni mwezi enti hunyi tukufu kami oblige ni mdejeni banu nyambenga ni wenchi wanasho hangu wazaza hangu wababa hangu wajomba hangu wanama wanzani mafundi wangu mdere yao eze tahnia eze felicitation eze mabruku eze barqiya
za uso ya Eid bomlo wenje tikauja special banu njeni mwambieni aukana jazakumullahu khairan tiparisa ze message za hanyu Mwenyezi Mungu dojo mlibani ndo Mwenyezi Mungu dojo mtani furaha Mwenyezi Mungu najalia namna ritanganya haru mwe bwana yinu riwanili yawe nti ya hatu haina mndu ya lona nafasi ya hangali beza ndugo za yake kafikiri wasai sharitanganya haile riwanili nti ya hatu Mwenyezi Mungu gojo ritanganya arumwe nti ya hatu tihale arudia jari ritanganya mbeboni ike harumwe tarehi ya ukana ritanganyi hari rumia mali rirumia mvu iliri ya unienti ya hatu ekawe we mwanadamu ngawe manga ngawe na gari ngawe na konti ngawe na lapitali sha eshelewa na nyuho wafao mobarini eshelewa na nyuho wafao mo l'hôpital ya negligence eshelewa na nyuho wafao mabareni ya negligence ezenugo izo yole mbwana riwana wana abo wandu hamadani bo disilo vubo Abdurrahim bo barufu weshi hanyoti pia rajulana aruma jihadi haruma bana haruma komba ya uwanilienti ya hatu matoweze mali za hanyu matoweze mvu za hanyu ikaoblige ujaban lelo ni mwambie ni auka Mwenyezi Mungu dojo mlibane za jitihadi za hanyu hizo kawede arambi ya ukana la khaira fi kathirin illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas Ekandu kwa turenda zema wa amrisha njema wa saidiana wa anzana basi wakwa naukaruma kheri faman yafalu dhalika bitighaa marudati llahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima tukofanyeza ngo hizo sababu ya Mwenyezi Mungu basi ngujo urafadhila hata shemdu joka ufanya bango anzo azalia lawe ya njie bahende yafanyo mseto no msaravasho mwanadamu huo Mwenyezi Mungu ngujo zilo ni yani hahe ya'lamu ma fi sudur mja mkahunu mabanga mwanaona ezimbi hata mjoka mdaza mlala mransema bunjilio mkakamwede Geneve mkakamwede Bruxelles mkakamwede bahanu mlindeze voti sije mjamwede mwala uzetena shalelo mjwanga mweda haruma voti watina ba garanti tsanye mjamobele wa duwa ne mwana hahe ya uka etinuti ya Muhammadi inuti ya Ali inuti ya tusonti pia ekakarja irengeza abasa yabo ngamjo utabiha maudu tsokiyama ya del musiba garjo utabiha maudu emakati ya jao ebanda kartu tabiha mbaba ho atongeza wandu wadede mabinda pia ebala holange ya kiligio zelone mwana ola alafu mkaulinda ukaila de conseiller wa mbaba he ikiapo kamfikiri yenti ilaga milida na rogo emmode conseiller izo hamba eti inuti ya hamada inuti ya abudu inuti ya ndobi ekemda zena mna inu basi na mwishiye wanda ukana baraka na mwishiye ukaya insiyo hatu insiya abudu insiya Muhammadi ekakata ibadili abaha atu tambie mahaija kwa Mwenyezi Mungu ati amobele alido ukane mahaija kwa mjotabia biidhnillah inshallah kwa mjotabia basi yabo mwenza kilingwa mbukana ekamu mwanti ekamu gwabenze ekamjotabia rade no mtabia hawa basi wochindo ami wode mwana yambari ile conseiller tu na mtafadha alimushiri ha fadhali sisi toma amini ya ukaya yensiyo hatu insiya abudu insiya Muhammadi ekakata ibadili abaha atu tambie mahaija kwa Mwenyezi Mungu ni mashabani ile biala delo orikem Ekamshia wao kabjotabia kamgwa benze ha ebani yekufikira karaka tutambia ngamona mndulu tabani hai namone woitsen ndenti ya emergence babo twenda ni kwa bange tu na mmona babo twenda ni kwa bange ngamona ya magari endao yarenge mba maji ya jado hulisa wandu majampuwa yankuli wa komori yule maulama ukwatu zamba zinongwa zionao maulama u omisirini haruma ze hutuba waziona uzini kwa shuzamba wandu watu wahule maji yao pia wende wadohuza owahuza wa maji ya nuda wa wanumamwe ya wanumamwe bwa komori amshukurie mwana she wangu Desire initiative yaifanya inu banu wanumamwe warenge maji ya jotidiwa ya komori kamili wandu wafao
wapara wandu jwa wahuliza ambena mwede mahuze maji yao ngojorenge majira likuma ndo yahuze mengo mitano ngojorenge maji mengo miraru ndo yahuze mengo mfukara ngamonao Komori bwa mafundi ngamonao bo watate yanuma chankudinga huzi wao wa Komori ngejuzi zinu de mdungu abo kanga rongo waona nge mndu yala mjiwa hule emfuwa itohunya saya nwende machi ya Komori wa Komori ngamonao na mmone wa usikitifu mziro ikaungore mawe ya Komori ikao ngamjua ukana machi wa Komori ikaya tilwa dahoni kabana faktuiri na muhime mmone alafu mdo hamba fahari ngurongo onai fahari ngula piso mnati mtitamadu kabati maji emba maji ya buha wandu wende ngwahuliza wandu wa Komori kamonao sayao tikitifu mziro ikaungore mawe ya Komori ikao ngamjua ukana maji wa Komori ikaya tilwa dahoni kabana faktuiri iko ushinda ijarani majana mane mwezi shawa imma garjokana ngari rumao ni wetsi wakansi wapanga ya ukana ngebidio emachianu rihulize magari au garjokana gari tsima banu ngalishindwa lisharge maji ya 15000 francs au 10000 francs halafu kholiho ya uka owetsi wanu waranganye mashirika ya dawla wanzao wapinisema raia wakautsa uwa wamenye zisima wambezi sima zinambuha ili ya uhuliza emaraia arezi sima za hemaji zimenye haide mba majili sawa Komori amaborongo banu haina mji baada yaona izo azali yarenda amwishe babano banu wewe hamba chao haina mwanadamu ya baligh yaona wandu wafamo barini yaona wandu watola muhazini yaona wandu wafamo l'hôpital ya negligence yaona wandu wa licencielo yaona wandu wa hafa wandu wa wontipia ngamumtinio ni video ndio kutimizizwe na mtoni mwambie na basa basi mndu yaona izo ngo izopia yadaza. Monsieur le Président, Madame la ya Première ture ya jise hata après le na drame mwishemna ndini woi Nanterre, oyimna moto ya ulawa upara nael na mwishie yaona hamada gazo na mutu na salimu wa ulawa hafa haina mji watu ubuha wandu yabo waono azali emiyadi ya iniko wandu yaja yaone zitabu za maji tabu ya mwenje tabu ya msomo kabati mahakama wandu ngwa famu barini wandu ngwa fumao wandu ngwa negligence wa l'hôpitali kabati mba ndo hula ezengo izo pia basaina mrujo juwaenda rumabujilio la azali hedengo mdome yoko tilo daba uwo mnafiki ido daba au kawo katujua enamna mdako romance ekera mbaga ranzao wandu wajuka ujwa uzina bali wajuka ushinda walembuzi konkuri ya uzina na ulambuzi na urenga mali wotawa apo Komori ngarjote candidature parce que ngarjo hunda wandu eka gouvernement ya ulambuzi eka gouvernement ya wenda wado zina eka gouvernement ya uhiba mali wado patia Komori ngamipre bangarjo hunda prix Nobel sheka wandu wajuka ujwa wafanye meeting wale meyazali ngoma wa mzini ya waben sauti mizi womji wa malaba wa wandu wezi wanafiki shaka bati mdo waonezo ngo azali no comportement ya azali inu ya jusubitia bejao lelo tidenge kabisa jana unaona video hii wimna moto paranail ya uenshina teriban unu pari e polisi habala c'était sinjema ya joni yende ya himi e polisi jai matake aharaya ngo afanye giri bakati na permis e polisi mtima hayi miso mzinga jao e wasango atundao besengo nzo mfanye ndini abalele gari ngo trao olaye ba atumtamba azaleda ha na ter prefecture basi ele zailobo la si habo wa Komori na mwishie zambishi haban. Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre, après le drame survenu hier à Nanterre, l'émotion est très vive dans le pays. Wamdu mzima ya ulawa na J'ai mwishie mal na à moto ma France, attitré
a tweeté Kylian Mbappé, disant avec ces mots ce que ressentent, je crois, des millions de jeunes et de parents choqués par la vidéo. Vous les joueurs de Selakant, vous avez entendu? Mbappé, immédiatement il a réagi. Mbappé, lui il est devenu millionnaire ou milliardaire. Le joueur Mbappé, il a dit j'ai mal à la France. Aucun joueur musulman, comorien, a dit non, c'est pas comme ça. Amada Gazo, c'est un sportif comme moi et les autres. Ça va? Vous les joueurs qui se disent on est des musulmans, laissez la cante, laissez la cante, laissez la cante. C'est un joueur qui n'est même pas musulman. Sa maman, elle est bien algérienne. Son père, je ne sais pas, il est du Congo, je ne sais pas où. Mais quand il a su qu'il y a un homme, qu'on a tué un jeune, immédiatement il a réagi. Espèce des hypocrites. Et les délinquants, les voyous, ne mélangez pas la politique avec le sport. Ne mélangez pas la politique avec le sport. C'est l'humanité, c'est l'islam. Si vous êtes des joueurs musulmans, un sportif comme vous, il est assassiné bêtement, sauvagement. Vous devez réagir immédiatement. Mais vous êtes aussi des profiteurs, vous les joueurs de Selakant. Vous êtes des hypocrites. Vous voulez simplement profiter chez les pauvres, vos parents. Vous avez entendu? Écoutez bien. Je ne pense pas que vous allez comprendre le comoré. Écoutez, c'est en français. A tweeté Kylian Mbappé, disant avec ces mots l'émotion est très vive dans le pays. J'ai mal à ma France, a tweeté Kylian Mbappé, disant avec ces mots ce que ressentent, je crois, des millions de jeunes et de parents choqués par la vidéo du drame. On y voit un policier braquer son arme à bout portant par la portière du véhicule et tirer mortellement sur le conducteur, un jeune de 17 ans. Je pense que cette émotion est également présente dans les commissariats de France, dans lesquels beaucoup de fonctionnaires ont ce matin mal à leur métier. Je veux y joindre ici l'émotion de tout mon groupe devant la douleur de la famille. On ne peut pas mourir à 17 ans pour un refus d'obtempérer. Je dis ma solidarité à la famille du jeune Naël. Je dis également mon soutien entier au maire de Nanterre, Patrick Jarry, et aux élus de cette grande ville populaire qui veulent la vérité. La vidéo du contrôle et du tir est glaçante. Le policier a été placé en garde à vue et mis en examen pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. C'est dire la gravité des faits soumis désormais à enquête. La lumière, Madame la Première ministre, doit être faite dans les meilleurs délais, car ce que nous avons vu est parfaitement révoltant. L'IGPN doit à la famille la plus grande transparence IGPN et encore. la vérité. Une enquête enterrée de plus ne sera pas acceptée par les Nantériens. Au-delà de l'enquête qui doit donc suivre son cours avec rapidité, est-il envisagé, Madame la Première ministre, afin de réagir à la mesure des faits incriminés, de prononcer une suspension à titre conservatoire de l'agent concerné? J'ajoute que la mort de ce jeune homme n'est malheureusement pas un cas isolé. Il y a eu un doublement des nombres de morts dans ces circonstances depuis 2017. Ne serait-il pas temps d'engager la révision de la doctrine utilisée dans ces cas-là, qui a conduit à la brutale accélération de ces drames mortels? Madame la Première ministre, un pays dans lequel la police et la jeunesse ne peuvent pas se croiser sans inquiétude et angoisse est un pays malade de sa démocratie. C'est votre responsabilité de changer au plus vite ce climat. Monsieur le Premier ministre, il va y avoir interpellé Monsieur le Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pierre Laurent. Hier, à Nanterre, lors d'un contrôle routier, un jeune homme de 17 ans a été tué. C'est un terrible drame. Et je veux commencer par dire ma profonde émotion et adresser mes condoléances à sa famille, à ses proches et à son quartier. Le président de la République a eu l'occasion de le dire ce matin. C'est la nation tout entière qui est touchée par ce drame. Je me
me suis entretenu tout à l'heure avec le maire de Nanterre, Patrick Jarry. Je lui ai dit mon soutien, celui de mon gouvernement, et j'ai partagé avec lui notre détermination à ce que toute la vérité soit faite. Aujourd'hui, il y a un choc, un deuil, une colère. C'est à la justice d'y répondre. Je connais l'engagement de nos policiers et de nos gendarmes au quotidien sur le terrain. Ils savent que porter l'uniforme, c'est répondre à un devoir, celui de l'exemplarité. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. La justice devra établir les faits, elle a été saisie, elle a commencé son travail, un policier est en garde à vue. Et je souhaite comme chacun que la vérité soit faite le plus rapidement possible et que des réponses soient apportées. La justice passera, personne ne doit en douter. Seule la justice permettra de faire toute la lumière sur ce drame. Seule la justice apportera des réponses face à la douleur d'une famille et à la peine d'une nation. Seule la justice garantira notre unité. Et alors que des violences ont éclaté cette nuit dans certains quartiers, tout particulièrement dans les Hauts-de-Seine, je veux appeler chacun à l'apaisement. Monsieur le sénateur Pierre Laurent, nous voulons la justice pour Naël et nous l'obtiendrons, mais elle doit être rendue de manière pacifique. Ces mots sont ceux du maire de Nanterre, Patrick Jarry. Je veux les saluer et avec vous, aujourd'hui, je m'y associe. Je vous remercie. Oh, Mbappé a intervenu en bas, j'ai mal à ma France. Et j'ai pas droit, moi, à avoir mal pour mon pays, les Comores. N'importe ni Macromonti. Gamzambo, officiellement. Belou Ishia, Premier ministre, Elisabeth Borne, ils ont hamba. Hamba wasi zaha, il a tidé namna on doit vailler namnaïda. Kabati no gweketi lo ubeza alifanya mahakama. Bahibo Belou, d'office, je te dis que tu es très bête. Wedaba, amzambo kirasmi uka wedaba bo Belou. Haukana mdu mwenza akilie fanya nayi ya utahasama. Uone izu wanenda ikoni. Uone izu wanenda mbeni. Ngamu chukorio, hasi confortable ya fanyiwa. Indi, travail. Wandu wanjia mjini wada wafuma wandu wanenda wandu zire. Wangosu witu wambi ukana wandu wamijao. Wallahi wedaba bo Belou. Wa Rabbul Kaaba wedaba la madsi. Parce que udwa kaga wandu wa hafa ibidi urongoze majeshi ya ukana na mtu watagazi. Mtra wekeze ngongizo nziru. Wandu replie. E majeshi wa Faransa wandu replie na manike zindu zijozia. Kabati komoria konti wandu wafanya madamanyo wa buskile jeshi. Shangu hatumweda wafume wandu. Wazirende ikoni, wazirende bahani, wazirende jao. Halafu haina mduma muwa ya hafa we kujeleza jawanu. Shawe hamba ware mwani malezi bodaba la madzi. Kamru hafu ngufikiru kakana wola. Ni hafa wangu jola. Mwana waya ulawa enti pia. Wakati wahe mahakama mahajana ya Hussein ya kufanyi wakilishi au tribunal de Paris. Basi ngabo mnamoto tijua la maliti jimda hubi ya ulawa olne subu anga sinatijima hamigabi opara adama. Mnamoto opara adama waha ulawa basi tiwano waka wana yabo. Mahakama yuka injustice inefanya hazi. Eke mahakama kati maadilifu abo basi. Abo ngebo Belou ranto ulaba. Eke muwa wandu wafu mfanya mahakama. Hanto ulabe eke muwa wandu wafu utambekana wadare mwani madezi bo urisa wewe. Wallahi bila ito amato nilibe mdiano nise mdu mshabelu ya stahamidi na mwanadamu woi. Amato ni wane mdu mshabelu ya stahamidi na mwanadamu woi jau. Ena mne mwanadamu wada rongo wao ya tuono kana manani kwa dhamana. Shange na haki tena. Wako haparisa wamezi malaba wajufumu wa Zulu wadungo umrenga omijini no aba Karlinda obelu ya jena belu. Jindulira uhito wanahanyu. Ngwafuma wandu ya tudamba kukana wei hafu hamalezi. Malezi yodo tutamru ode da haha boda bala madzi. Malezi yodo pasuwa mdoshe fuba boda bala madzi. Shawandu kwa riao na mwede mrenke bo ikoni. Na mwede maone nateri. Besa mcheda nateri hapo. Mwede maone wandu watuko uda ilia Naël. Vous les joueurs de Selakant.
restez là pour aller ruiner vos familles écrasées par ce putschiste Azali Assoumani au lieu de réclamer. Première atout, c'était Mbappé. Kylian Mbappé immédiatement vous les joueurs de Selakant. Donc tu es very pire. Inu tiveri mpira wa mafiti wala ngoma za mafiti. Inu ya watwania. Inu ngamanzo enti yangu ikena majike na mwenje o wana watu wa fubure wana watu fungwa bure. Inde enti ya makafiri mnaroho mzima ya lawa ngamonawo balbala ne shaushara ne kalkala yanji ya misiriban. Ikala kiwandwa njia pia banga jo tomdo jao. Hata ministre premier ministre Elisabeth Borne ngabokana narifanya pezima parce que ngujokana ça va pas du tout. Et gouvernement ya hitoa roho ils sont responsables habari ja sosi haisa harete lo jao. Oashenzi makafirianu yari itwa Madagazo les randi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 kabati mahakama. Kabana ubira mifumo milibanu kwa badofanywe mahakama ya hebwana ya uwe emoto wijuzi mshelwa jana. Kabana ubira mifumo milibanu mahakama ya auka inuza hama jila siha. Vahenti irumaono wa shenzi. Irumaono wana haramu. Irumaono makafiri. Amadagazo ula wahafu. Mutu ya ula wahafu. Warupia wa ula wafu kabati ya tamba mahakama kabati ya tamba haja. Ele jishenzi jina haramu ula wao belu. Lijali luanda mfanya hazi formidable owandu wenda wanga mizambeni wandu mazazi wakawarhorabo nti wa dubia wa viole wa hibeta habu ya wandu wa hibeze madi ele tindi liwa ola pobo deza linu je salue le travail formidable ya EGPN wanu wana shenzi wana wazina wana haramu wenda walibwa wende watimbe nai ni wa shenzi jemdo amba fahari ngurongo nai bana amono moto yafanya koneri ya mada yinu kaja kanta kontrolewa hafuma elezali josi hayabo kabati hata hamba no moto yatukubalia himisale gari kaja merite ya rema parce que emoto hundu malezi emoto ngeje wakati wa umiswa mzinga jawu ya sambazwa dede haha amadakazo atambaziwa kabati za jiri mutu ya tambaziwa kabati za jiri faiswali salim onduwa pia wa wafu kabati atambama kama rumanti yamba inuti ya kisilamu ilona mamufti ilona makadhi ilona mangula mau sho wandu onti pia wanede hawana fikri pia ele kalimala hao fahari ngurongo nayo emana mtoto hautungu indi naona mndu amado yafanya betis yare mwamsinga ya hafa dunia ya duhamu pia wantu mnamana wakenza nguro mabali bari enga wa mndu ranzi katato ulawa ngejuzi ekifarante sharia kabati ya kondana amor kabati indi ya pandezo shabo mndu ngodo afungwa bahaminji halafu oyi yodele jeshi amadagazo ngutola banu yambeza jirindi yare mabali ya ulawa yafe kabati mndu amboti jawu ila wariba viri mutu iba pale wandu wanupia ulawa wafu enti yangu ketina tamba makam aringa bo mafundi aringa bo maula mau aringa bo makadhi aringa bo mafundi kabata tamdu mtibe makafirita yanu ola kafiri Mbappé no mwishi ya izwe hamba j'ai mal à la France on va où là Mbappé aussi ku Noël Le Gret l'ancien président de la FFF 3F la Fédération Football de France français de football wakati yamba ukana Zidane Zidane wondo immédiatement Noël Mbappé kajamba ukana weide président hangu boma laba madi Mbappé hamba ukana non on manque pas respect comme ça on manque pas respect une légende comme ça na waje Mbappé na waje wandu hata ekafaranta Zidane wandu Messi Ronaldo mimi fahari njaban ko zia Ronaldo mpira yo des blessures shawu opele na Ronaldo au de majora hangu Brazil Argentine wo Maradona Faransa wo Zidane au de majori wani wa hangu adunga abo pia limso na boti mndu narege Ballon d'Or bainge majana manani amekoshinda na shinda ejora hangu Maradona Pele Ronaldo Brazil na Zidane majori wane basi owadunga wanu egetika tiri amada wa tiri ndorana o embabina ona o wani wona abage izo kantana mabiri banu yokana ngamona bo akomoria ezijirio Faransa ngamona ezijirio Faransa na mana ya ulawa baharaya polisi we mimi sana kaja kana permis akanza trawe haulawa hafu ele zahama jila si hapo mguaye ele dabalahe mwana wa hele twila regenti ya hanyu ngamona wezu arendao ya uka
ende kuzino katira acha ukana banandu kwa fao kabati bayirwa hula kabati baro kutoka yonti ende kuzino alafungwa bokana kaka mja wa himilia wa changer nti engo tuka wishange da wiboda bala madi mbaba ukana wishange ke ngoli ndo wo de conseiller wa haho kawe de conseiller wa mbaba haho yabo salam taka salamat kumubo wa komore ke bala kweli fatihu oladu wo mumlindao ende arongoze mbaba hahe change emrutu tuwa ukabane ntinge yono tabu shangwa mboka kakarija change benti inuti yabu duti hasani inu ya hatu yabo wakati yo kamona Setoma muamini ya ukaya yensiunio hatu insi ya hudu insi ya Muhammadi kakarija ibadili abaha ujo ibadili ndo boda bala mazeka tira wana mbaba ho no miyiroti ngomishia Ima shababi setoma muamini ya ukaya yensiunio hatu insi ya hudu insi ya Muhammadi kakarija ibadili abaha adu tambie mahaicha kwa Mwenyezi Mungu basi Ima shababi adilu sibasi inti ya budu bari wana yega wo mbaba ho boda bala mazi inti ya Muhammadi Muhammadi wongeda huri monelanda mbaba ho inu ya hanyo mnati wo mnelite wa hanyo ya uma esclave wa watwana inti yo wa watwana wa hoda wana mbaba ho alafunga bokana kakari ja changer hapa ujo changer dami amadagazo do tuko changer fa iswali mutu salimu o tuko changer ntiyondo dawe na mbaba ho no wenza shonga wa mdungani ngiyabonga wabuke kamja changer karija changer hapa sa tuko changer ndo boda bala mati utuko changer ndo boda bala mati alafunga bweke kamja changer kamja utambi amaruto o isawa ono wafu wa watu wa muo wa isawa ono watu wa muo wasurumene sha wallahi eke balo mja tokana akili yake na roho ya mbengujo yabo yatebunjuliwe nitokobidi wando mponezi twa modorara mjini yabo nyinyi itokobidi eke modorara mjini yabo mpulwezi twa ezetwa bia mazina denti mbaba ho apashia hata daina mtata wando juziti shi amramba aribana zalinge aribana fatunge mmade aribana jautao toba mtu sina beroko tena bamkahunu mwamba mtata hengu bamboka bwaza minazi mbaba hengu babotao mbaba henge na jautao warende hamazetwani ndufiki ipu mndu aliraria ya lile mabwe la takatata rudi la duhabaho warende hamamabu sekanari na rota bya maudu kamgwa benze tena na watabihe kakwaja kubali ya ukanyiti wanadamu o wahuresefe wangu atutabia wandu wahuresefe ojo warongoze namna hiyo wa merite wa fema binda mafundo tendo kazi zekiyemba aido mubarak na mhutubizo Mwenyezi Mungu ambasamba umdaze banga mona udhuluma ngamona we maraitwa yao ngamona ufujari ule ngamona ulevi ngamona eliwatu ile yabo ngamona we shirki ile yabo mafuda umsentoma na mwambe izo Mwenyezi Mungu ambasamba umsentoma boru pande u ngamdejei leo den twaidia ntujwale lona maudu komoringa nyindini zero pia zende kabati fundi yabo wajoja pia mafundi wakomora mama avoka wazali pia amaondo wala usoma avoka wazali ayoyo ukiri yoti faru don rasale ide kwando yo muarafa ebanu zo emasilamu wale dunia ni wonti pia nyido wandu boko ya muarafa le ni ile mtuka uswali maudu apo jo shata no biwa wasali bao kamdanto ulaba ezendo goziri yabo mazamba mtitudo ranteke fari ambarongo shayo yo kira multilamu yo kiri eke yo muarafa lelo endera la lato usha baleo karja wahira pamba mkate bindari leme wa hetumu sisi atukarjo ufanya chao ya umuarafa de ntwa shenda ntwa kume wandu waswaliwe yidi ya umuarafa yoto kentwa shenda ntwa kume wandu waswale yidi bo wajinga shabo abasa ai ngena tata ya fudikata abaja ngeba nyinyi kamshindi mafanya roka tu drambre mwebana mtore ndi hamavuka wazali pia wanu faringa wena haki shangola piso nge uambiaje ariwa o ahiba o aviole o afira o anusa wandu vinyo o parwambia kalima dalibi kamtina barko miona udinari katuka faringu la piso atutano netia makafiri mndu haula wana wo mndia fanya betizi mahakama dunia igejuka uhundra zahama jila si pari banu si ulwa wapia rifungwa litolo mwazini na miliari za rengo kasina tanogo alafundwa mbamdatino ngo mdatikana utongo nabo yonti ari ilo na maislamu ilo na maulama ilo na mahatu ilo na majauchao izani zira kanzarama garibirao karna udasi railinga sinamu ngambe horisala na biomeki esomeni inu leo ya kwambe sema udujuma esomeni ichao ngama to chawa bulamu isola hetahabu nezendamnite iza hetahabu ya nduma irenka mwenda makauhulambe wasawa hulamala hona magari na mahindini na mbezara kamlibedi ngosi hetahabu mfuma ujaonge lazimi yobomeki ya moroni
za halisi josi laila isa tolwa abo mjua izo yana miti zijwara nzipo asubuhi jido makamzicho abo na aswiri no maharibi miti zijwara nzipo asubuhi ya ukana laila akausisa misenja ukaizo andome kiwa wakaurambyazo aisa hatolwa kirasimi kati kana ukadwa mana kana ufanyazi aruma ndoza mapesa tena komoto elugoti niyo bo mahakimu malaba banywezi isho ya renga kizoda hu izo ya renga kizoda hu ya sera fungwa apoliliwa abo basi kujenda ndio ile realia laila tuo apo na zira kujwamba zaya au pia mkuto cha hide hapo yende afungwa miezi 2 yende oba ata ezai adango otuka kukatajiri adange tajiri ba haina mdia hiba miliari ngwando warenge na million wanika ejiji warenge mna million wanika nirudi na biye nuridi ni midilati kabati mru wazali ujuo mru para nuridi ni midilati yaona haya yenda yaliba emzade woize milioni ya zira inga harumemba shirika ya hesima nuridi ni midilati ona haya banga ona mru mshenga wena wana libe dhahabu libaye mapesa wandu wenda warengaze toni majana mangabi za sima za wandu bourisa mrubani ya mabeka manzo mrengeti kamchonda mahibaya au mahibaya wanu na shanga ndo na mwana mshenda bwamba shirika ngo tsoto ndo wambweze maliza bo nuridi ni midilati ona haya shabu ngo tukovankando lelo bonne fête bonne idida bebya to helele ya nuhusi ya madani ya one idinje ma ya one ndongo jiburi lure je mda ukana baraka usikinio wana shwaha usikinio mjini hanyu usikinio wana nyuho jeriketi ngamjoda maseiti hale banu amjo naturamu ntudo kam amjoda liotena nione au ni wapare lionane qu'est-ce qu'on fait kamanzao fundi wanyu ngena mwandi ukana tija unsura khaka dhaliman au madlum ranzile lo aina mndu jwamba gutoma pesa yafanye chao bade kam ndo njo abejiburi lumba hilo yantie motif cadeau dalao she ujukamba ngwanzo yende msafara ujukamba ngwanzo afanye chao ujoni kajibudo mapesa sina kutona na tije banu nende yabaki maudu twakia majambe wonda ruafiana chao sharanzile lo mndu ya tusubuta ambangu niko mndu mapesa chao nje mkenti wanu njo mdolida na modoma hakama umode malinde maudu twakia Isaya ya nasiha na ikemsomo ya tina siheten wodo pane na kanzani mwambia ni kwezo watukufu Mwenyezi Mungu joni nikeza khairi yali tole maadui yanu na ambiye maopoza ekam kana fikira ya ukanga mtukanza mudaro mavoti kamjajo jamrangari yerido tambiha sharu maizo mitsi kabisi chwaranti hade na mwaneze direct za hakuranzi majuze wanua hema pesa hao na mwimjo mwaneze tirikone ze kasketine mabisi atukodwa jiri izo tikabisi chu enyandu ndo na parti mdo ambia fahari utunda baindu ya hala ya doto mapesa na bunganyina parti nganyina wandu nganyina izo tipi zindizo makauzilindi izo tikabisi chu sheujo henda batina tamba garanti abongo ndo ya mlegitime ngondo ya mekana ezo votizi jaba kama kandida kada innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar abo naritidiwaze ezedwa ezentuzinu Mwenyezi Mungu yarinikeza khair ya nusuru wadhulumiwa itulilie bangarjo wonando Allahumma amin eni afanye heji na nduna warensele pabo mdia reje mpati jugahe ende yake tartibi yake makini bangarjo wonando muda utsohale wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa kullu amin wa antum bikhair bo wazaza hangu bo wababa hangu bo wana shwa hangu bo wana ma watukufu bo daulatul haq haina mahala ni bokodo mlio nyi wandu wakana rimbushirie ni idi ya baraka Allahumma amin narikena mu riswalizi nji o hafamu ya warehemu ule wawade mgu ya wawe unono ya hifadho wana rimbushiria ni haina mahala ni bokodo mlio idi ya baraka Mwenyezi Mungu jolitsanganya homa siwani hafuraha ya jia ritanganya harumembe hasibabu de mbwana neshe jia dirishiwa nao waona tushinda na wajibu mtoka utanganya bani mjibu nina besparsaze message za hanyonyoti pia marhaba menji Mwenyezi Mungu jomlibaniro ya mteni furaha be ya trafuraha mwanyanya